Mweni Ngabana mutuma ETHINGIA rubichine kiaugete utingari achuni akiwa antere kweda nende chetanda kwa mitandao nene chiorongo akiria ugete atitikiria antobedira baimo menene takia Ngabana atetera nende ende akedira geta na mbere kuritaniria ngwenwe ya munini wokia muthuri murioki na NTETO nkuruki na ni unontu ndiria kenda bua ukethera ni ngari ya Deputy Governor Isaac Mutuma ETHINGIA mantu yau ni urongo uti ngari ekwa yukitwe ngari ekwa official iyo ndineo ujo ni munini wa ngavana wa Meru na mutima ETHINGIA achiumirite na kwithwa kirekana ripoti ria ikumirite ati NATUNYI ngari akiuga we na ngari we no bicio ne kwita ngugi bwega ngari yekwa official vehicle ya Deputy Governor wa Meru ye sawa ofisi yekwa ya Deputy Governor netete bwea amno bubu mutima ETHINGIA ugite we atiomba kubagaba gwisiasa akira ikabata kirwetha iji igutetheria ngavana wa Meru kwera mwangaza kiruti ngugi kwau ngugi ekwa ndiri Deputy Governor wa mama niko support her excellency aki execute the mandate era constitution na antoba Meru bamwete kuritira Ameru ngugi. I will support her excellency kurita ngugi u 100% for 5 years na ngai atoe miaka ingi and as long as we are here in this office, as long as I'm the Deputy Governor, ugeta kinyawe urota te kuthwania ukarota Mutuma ari the aita opposite ya ofisi yawe ira wonimpei ya kusupport the governor au adhere to the mandate ya ofisi yekwa na support mama nikenda antoba Meru batethe amno bu augita ndabra ku ambeche chiurite ofisi ne ngavana au akaba kumaka ndura ngavana wa Meru kwera mwangaza agwita matora na gwita ngugi. So I don't know ina makosa yari ni nonto ni ngavana kawira mwangaza otumira mbecha ete mashinani wikiria wananchi ba Meru maendeleo kana ni nonto aweta Southern Korea kuria development partners kana ni nonto aweta different places both within the country na outside kuserve antoba Meru amno bubu kongenda kumweja nikirira ofisi na ngavana no egindo nikimathi agutegere kuonekana thaiji na antu baraba kondo ichitibyo ngavana bakwenda kwakagia ngavana na wakibera uju otherwise to tear us round down ni small bumps ire ko erected jipangeni bwetikanerie babwiga kebere gikobia na kinyabara bambasi barankuona secretary general no akebanga NTETO jiawe nkwenda bobanganie ni buite omwe na bwari iki gwito omwe butwire noe u twithanire 2027 na mama bushinde endere kumiki Meru happy ambubu augite watho ibwete ngavana kanyaga kake mathuja wandikani ofisine yawe category ijire chia employees especially office ya governor kuinera itagwa partisan staff ni bara ngavana wengwa directly ya anenkairo kanya akerwa ne kedira ni security person waku ugo ri ngavana choagwe ngwa directly security person waku kedira ni PA personal assistant choan directly personal assistant yo kwithira nyama brother ye ali bodyguard yo kote makosa jareu kinya mwana okwo kwithira bodyguard yo kote makosa jareu ni atabu kwenda guchuira kinya ngavana bodyguard wawe ni atabu kwenda guchuira ngavana PA wawe so PA kwithira ari mwana okwa kana sister okwa kana u utima kosa jareu whatsoever na kimanto jo tumiri mbecha ofisine bangavana tondo kijo kethirikari ndiru na ri murungamiri ofisi wa ngavana ugite uju thirikari ni kwenda kwira antu betu bakathikiria antu bara baibere na bagakobia nontu yo bakwenda kubairia mbecha je thirikari na chiora itumairo chia recurrent expenditure ugeto utarend delegation wone delegation yene antu ethire ibana batano utege kisheria na job group we muntu imbesha ingana watara mbesha uchionde then no wikire account ine ya muntu umwe kuma au ajukia aitambesha ile noe agaire baba muntu etiterwo ngori ndenda kuria kiuria kaga kamata iriete nabyo kenda thikirwa mbesha
eja gwita nacio eta bachwara bakamama bachoa taxi nao nontu tiko karuta ndege na ngari ya gavana aja uyuita nio Singapore so mantu jau ija just kukoroga antu akiri kenda to slow down ki maendeleo na itukwenda kuuga very clearly maendeleo ya Meru jati slow down. Ngiripotera Uru TV Betabu Muriuki.